tubahaye ikaze kuri iki gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ni updates. Mwiriwe neza, icyumweru cyiza. Ndabona bisa nkaho ari mu masaha y'umugoroba, benshi bavuye mu materaniro. Nizere ko mwagize amateraniro meza. Ni update ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Maginga ya ibintu bikomeje kuba bibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bivuga ko M23 yafashe ingamba zo kuba yasubira mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi kombi ikomeye ikomeje kubera ku musozi wa Baruta, nyuma yaho ingabo za FDNB TPDF, ingabo za FARDC ndetse na Maimai FDLR bakubitiwe Rwitsankuku ndetse na Poezeho. Maginga ya Rwitsankuku na Poezeho bikaba biri mu bice AFC ndetse na MDP twirwaneho bagenzura byose, aho bino bice n'ubundi hari harimo uduce tugenzurwa na bamwe muri Korasi ihanganye na MRDP twirwaneho. Ni amakuru ya update mugiye kugeraho ku murongo wa telefone. Turibe twakira Umuroko Informa. Uyu munsi noneho twabashije kubona network, mwumva uko bihagaze, aduhe update. Nje nta kintu ndi buvuge gihambaye, nuko nje ndi buvuge kuri ibingibi ndetse no ku rwego rwa politike turebera uko byifashe ndetse nuko bihagaze, nyuma yuko bikomeje kugaragara ko agahenge k'imirwano muri ibi bice katari buze kudukundira. Ni munyemerere rero mbanze mbashimire, mbifuriza kugomya kugubwa neza, ndetse mwe mwahisemo kubana natwe ukuboko gukomeye. Nta kindi turi kubasaba, ni inkunga ikomeye kujya muduha like. Nyamuna like zidufasha recommendation kuri Google, tukaba twatera imbere, kandi ni byiza turamutse duteye imbere. Ni byiza kugira ngo natwe tube twazamuka, kuko buriya urukundo ni rwiza. Amudukunze nkuko natwe tubakunda byaba ari byiza, kandi namwe mutarakora like nyamuna mwarakerewe, ndetse n'abatarakora subscribe musubscribing, dukomeze twaguke mu byo dukora kandi dutere imbere. Reka rero turebe ibyagiye bitangazwa na bamwe, wenda mbere yuko twakira Umuroko Informa ku murongo wa telefone. Igikomeye cyimbitse nuko n'ubundi bikomeje kugaragara ko agahenge katari bube, nyuma yaho n'ubundi Colonel Nanga, uyu ni uhagarariye AFC, aho atangaje ko agahenge Kisekedi yari yatse gashobora kuba ari ako kuyobya uburare, kandi koko birashoboka kuva yajya kumvikana n'uwahoze ahagararira uno muryango AU, uno muryango mpuzamahanga, ndetse hari n'ubuhuza. Yabatanze itariki ikomeye ndetse iminsi ba myinshi kugira ngo akomeze ahonyore uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri biriya bice. Ni mu gihe kandi biri kwibazwa, usa nkaho agiye kuba yahangana n'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, afitemo ukuboko gukomeye cyane. Ubwo ni perezida w'u Burundi, aho ari we wasimbuye Joao Lorenzo, aho bitari buze koroha, ndetse ku ikubitiro hakaba harimo abakomeje kuvuga ko bitari buze korohera uyu perezida, ndetse bakaba bamwe batangiye kwamagana ibikorwa byiwe. Rero ni mu gihe bikomeje kugaragara ko imirwano ikomeje kwiyongera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ubwo urumva ko bitoroshye. Ndabona kuri telefone bidukundiye, ku murongo wa telefone ndi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriweho neza? Wiriweho neza. Wiriwe ute aho muri ibyo bice? Turaho nk'ibisanzwe, ni bimwe tuba twibereyemo no kwirwa twumva imiripuko, haba mu gitondo ndetse na nimugoroba. Bwana Bizima, ku bitangazamakuru biracicikana, biravugwa ko agahenge ntako, kandi byagiye bigaragara ko n'ubundi leta ya Kinshasa yanatangaje ko igiye gutanga agahenge. ndetse bigaragaza neza ko ndabizi hari igihe mwe mpamvu dafite network zihambaye wenda ku buryo mwanyarukira
ku bitangazamakuru ngo murebe uko byifashe. Bigaragara neza ko hari yasubijwe n'ubundi n'umukuru wa AFC avuga ko aka gahenge Tshisekedi ari gutangaza kadashoboka kuko byaba ari nk'uburyo bwo kuyobya uburari. Bwana Bizima, bimeze bite muri ibyo bice ako gahenge kagiye kavugwa, koko kaba gahari cyangwa ntigahari? oya ntako nta nakigeze kabaho kuko imirwano inahani buri munsi mu gitondo saa sita nimugoroba. Ibi ni ibintu duhora twubona n'amaso kandi twumvisha amatwi kuko tutareba. Nta gahenge afite imigambi ari gutegura tutabasha kumenya, ariko iyo yicaye asaba agahenge muri ziriya nce aba yerekejemo muri ya bihugu, imiripuko inaha iba imeze nabi kuko nta munsi hatarazwa amakompora y'imbunda ziremereye, ndetse no ku butaka abasirikare baba barwana. Ibitero ni buri munsi, nta gahenge aba avuga. Ntabwo nzi ubwoko bwako, gashobora kuba yenda ataraka intambara, ariko niba araka intambara ntabwo ariko ndumva netiwaka ari nkeya bwana, kugira ngo wenda tubwire abakunzi bacu. Twamaze kumenya ko benshi bagiye bahari abatari bizihira ko Puwezeho cyangwa Minembwe, kuko ku bitangazamakuru bigenda bigaragara aho bavuga ko FARDC hafite, abandi ngo ni AFC na MLDP twigana bahafite. Magingo aya bihagaze gute muri Haut Plateau, muri ya misozi ya Minembwe? kiriho nanjye ibi ni ibintu nkunze kumva cyangwa nkabibona no ku mbuga zimwe kuyabona, nubwo network aba ari ikibazo, ariko iyi Puwezero ndetse na Rwitsamuku bidasubirwaho na agace buri kugenzurwa nayo 23 na Twirwaneho. Ntabwo ari ibintu by'inkuru mbarirano, guhera muri iyi weekend yose nibo bari kuhagenzura. Ubu ni ukuvuga ngo imirwano agace iherereyemo kuri umusozi wa Baruta ndetse no mu nkengero zawo ugana mu mashyamba berekeza kwa Murima, niho hantu hasa n'ahari imirwano muri iki gihe. Naho Puwezero na Rwitsamuku rwose hari agahenge gasobanutse, ndetse ubona ko bidasubirwaho, hadashobora no kongera kuba babasha kuhanyaga M23 ndetse na Twirwaneho. Magingo aya biremezwa ko umujyi wa Uvira urimo akaduruvayi, mu gihe kandi bivugwa ko AFC isa nkaho iri mu mugambi wo kuba wakongera kwisubiza uno mujyi wa Uvira. Wowe urabibona ute bwana Bizima? Ikigaragara cyo rwose mbonesha amaso yanjye, ndetse kandi ubona gishoboka, nuko ubona ko hari impinduka zihari, yuko M23 ifite umugambi wo kuba yabasha kwigarura uriya mujyi, bitewe nuko ubona ko akavuyo karimo ka Wazalendo ndetse n'abandi bose baba bashaka gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kwiba ndetse n'ibindi. Urabona ko ishaka gusa naho yashyiraho iherezo, kuko ubona yuko iriya miryango mpuzamahanga ivuga ko MONUSCO ishobora kuba yaza gukorera muri uyu mujyi, ikaba itarabashije kuwugeramo. Urabona ibikorwa biri kuba inahana muvumo ihari ya kote ya FARDC, uburyo basa naho bagenda bagabanuka muri uyu mujyi bidasanzwe. Urabona ko M23 ishobora kuba yabihagenzura mu minsi iri imbere, kuko ubona ko aricyo cyerekezo cyayo bijyanye n'ahantu irimo, isa naho ikubita umwanzi imwerekeza muri izi nce zo hasi. Ubu urabona ko ishaka kuba yakwisubiza uyu mujyi. Ko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, umuyobozi w'Abawazalendo avuga ko bidashoboka, ndetse nyuma y'uko bahawe amafaranga menshi y'agahimbaza musyi bahawe na leta y'Kinshasa, bavuze ko noneho imbaraga ziyongereye, bagiye guhiga umwanzi. Ubwo umwanzi urumva ko ari AFC, bagiye kumukubita ahari hose bakamushakisha. Urabona Abawazalendo hari icyo bari bubashe gukora? Nta gihe bo batabivuga, banabigerageza kenshi, ariko se ubwo bagira imbaraga ziruta iz'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC yazanye abakomando b'amoko yose bari bamaze iminsi muri ya misozi ya Puwezero ndetse na za
kwitsa kuko ubizi neza ko byari bikomeye n'intwaro zikomeye zari zihubatse ko zarasaga twazumvaga buri munsi tunazibona. Urumva wazarendo biruka ku misozi bambaye imyenda y'imbusane aribo bari bubashe kugira ikintu bahindura, keretse niba wazarendo yaba yazanye yenda yaguze hanze atari izi isanganywe tuzi duhora tubona zirirwa ziba zinakora n'ibindi bikorwa bitari byiza. Kwipostinga ku mbuga kuri wazarendo ni ibintu tumenyereye, ku ibikorwa byabo bitubera mu maso buri munsi, nta gishya numva kigiye guhindura ku mirwanire baba barimo, ahubwo bagize ingorane basigara muri Uvira bonyine nta zindi ngabo zirimo. Baramutse M23 isa n'ibawusanzemo, ndakeka ari inkuru mwakumva za wazarendo, ntabwo ari ikintu kidasanzwe kuri wazarendo. Yego, nibyo kandi birumvikana. Umutekano maginga yasahiye mu mujyi wa Uvira uhagaze ute? Umujyi wa Uvira ni urujya n'uruza, yego, ku baturage ndetse n'izo wazarendo irimo, urabona ko ariyo iri gukora movement, ndetse harimo na FDLR bakeya, ariko urabona ko mu byo bavuga byo gushikama bagahagarara hamwe, twebwe ku bwacu nk'abantu tumenyereye wazarendo na FDLR turabona ari uburyo ki bushobora kuba ari ukugira ngo babashe kuba basigara muri uwo mujyi basa n'abawihariye ku minota ya nyuma, bamara gukurura amakuru ko hari ikibaye kidasanzwe, yuko yenda haba hari ukwataka kwawo, bakabasha gukora bya bikorwa byabo basanzwe bakora by'ubwambuzi, ndetse ubona ko ari nacyo gisa n'ikibaraje ishinga mu mirimo yabo ya buri munsi, kuko ntabwo ari urukundo rwo kurwanira igihugu aribo baba basigayemo hano kandi aribo bantu muri iriya ntambara bagaragaza intege nke. Urumva ko n'indi misiyo yabo baba bifitiye mu ibanga ryabo, ariko bagapostinga berekana ko bakunda igihugu kandi bashaka kugiharanira. Ni uburyo bwo gusigaramo bahagenzura bakavamo ku munota wa nyuma nta mbogamizi zindi z'ingabo bafite. Mu bindi bice nka Axe Tanganyika, Baraka, biriya bice bya Makobora aho byifashe bite? Yego, biriya bice ikiriho kivugwa hano muri ako gace ka Baraka ni uburyo bw'urujya n'uruza bw'ingabo z'Abarundi n'Abatanzaniya, kuko ni nk'aho basa nayo ariho bahinduriye ibirindiro bishya n'ingabo za FARDC. ni ahantu harimo ko ubona yuko hari amakuru ko naho nta bikoresho by'intwaro ziremereye ngo bagifite, byagiye bigenda byerekeza Baraka, abaturage babasha kugenda bagiye bahura nazo muri iyi wikende, iminsi itambutse isatira wikende. Biravugwa ko hasigaye ingabo zifite ibyangushye ku buryo ubona ko ari ziba ziteguye intambara umunota ku wundi, ariko byaramuka byanze ntihagire ibibagora babasha kwimukana berekeza mu nce za kare. Birumvikana ko hariho imyiteguro. Ese deployment ku ruhande rwa FARDC ziri gukorerwa he? Ese deployment za AFC M23 ziri gukorerwa hehe kugira ngo twumve uko situation zimeze? Ikigaragara ni uko M23 isa naho imaze kwiyubaka muri iriya misozi miremire cyane, ku buryo ubona ko bashyizeho nk'urukuta rutazatuma hari ingabo na zimwe zibasha kongera gusubira muri kiriya gice cya Minembwe, uretse kuba wenda bakoresha drone. Naho ku butaka urabona ko hari igikorwa bakoze kidasanzwe ugereranyije n'imbaraga ya kote ya FARDC yari yashyizemo n'imirwano imaze iminsi itambutse. Urabona ko hari ikintu kidasanzwe M23 imaze gukora kandi cy'ingenzi mu buryo bwo kurinda umutekano wabo ndetse n'abaturage bari muri kiriya gice cya Minembwe. Ku ruhande rwa FARDC muri kiriya gice cya Baraka maze iminsi deployment z'ingabo zidasanzwe zagiye zituruka Karemi, ndetse ubona ko nabo basa naho kari agace bashaka guhagararaho mu buryo bwo kukarinda bikomeye, kuko hari ingabo nyinshi z'Abatanzaniya, ariko ubona ko uburyo bahari basa n'abashikamye bafite impungenge n'ubwoba bitewe n'imirwano imaze iminsi ibera muri iriya misozi, kandi ubona ko batakarije ibikoresho n'ingabo, ndetse ukabona ko nk'Abarundi biriya byabayeho bari muri kara gace, ubona nta mutima uhamye wo kuba babasha guhangana n'izi ntambara zaba zibereye hari Baraka mu buryo bwo kuharinda
ariyo mpamvu ubona ko ya 23 umunsi yafashe umwanzuro wo kumanuka yerekeza muri kiriya gice ashobora kuzasigara ahagaze bakeya bitewe n'ikikango bagize cy'intambara zimaze iminsi ziba. Bana Habishuti, ku bigendanye n'abaturage, ese hari abaturage baba bari kugenda bahunga bitewe n'ibyo bikorwa bya gisirikare biri kugaragara? Oya, nta baturage bahunga kubera ko nta baturage binaha, nta baturage bamaze kumenyera ibintu by'intambara, ntabwo bagihunga nka mbere, kuko se ibyerekezo byose bahunga bajyamo hose kubona ari intambara, ntabwo bahunga keretse mu bagiye mbere yenda bitewe n'ubwoba bw'intambara rimaze iminsi ibera inaha, ariko muri iki gihe bijyanye na situwasiyo y'ibiri kuba ku mpande zombi nta rwikango rudasanzwe ku muturage, baracyahari bari mu byabo, muvuma niwe nkeya, nta ngendo ndende bagikora, bakorera buragisi barimo gusa, nta kidasanzwe gihari ku baturage, baratuje. Yes, Bwana Bizima, reka nkushimire nkwifuriza amahoro y'Imana, ndetse no kuba isaha iyo ari yo yose twagukenera wagenda utwapudetinga nk'uko twagiye tubisezeranya abakunzi bacu. Ubwo ugiye kuzajya udukurikiranira uko byifashe, turajya tuguhamagara n'ibizajya bidukunda ku murongo wa telefone kuko network zaho nabonye ari ikibazo. Reka rero tugushimire, tukwifuriza kugubwa neza, cya Imana ikomeze ibane nawe. Urakoze cyane. Murabyumva rero bakunzi bacu bakadasohoka, kandi twiyemeje kujya tubaha updates mu bice bigiye bitandukanye. Urumva uko situation imeze, ibi byose byari birimo kuba biturutse ku kuba hari uburyo bushya, ndetse n'ibyagiye bitangazwa ko hashobora kuba hagiye kuba akahenge, ariko urabona yuko ku mpande zose hariho imyiteguro ikomeye yo kuba habaho imirwano ikomeye. Turitega iki? Nicyo kintu natwe turi kugenda ducunganwa nabyo kugira ngo turebere hamwe uko situation imeze, ndetse binagaragara ko kandi binemezwa ko bishobora kuza kutoroha bitewe n'uko imirwano iri kwitegurwa ku mpande zombi. Reka tubashimire rero, tubifuriza amahoro y'Imana. Mwe mwahisemo kubana natwe, nta kindi bisabwa kudushyigikira, mukande like, musharinge, mukore subscribe batarakora subscribe. Reka tubashimire, tubifuriza umugoroba mwiza ndetse no kuzagira akazi keza ku munsi w'ejo. Abarwayi tubifuriza kugumya kwihangana, Imana niyo nkuru. Ciao.